Nevjerojatno, pošao sam do grada, vjerovali ili ne, sve je blokirano, vatrogasci, hitna pomoć, komunalna policija. Policija blokirala sad glavnu ulicu, razlog je dolazak, čitav dan su bili početili sve tamo ispred platana i ne možete proći cijelom glavnom ulicom zato što su došli Dodik, Vučević i Višković. Nevjerovatno, treba blokirati čitav grad i glavnu ulicu, ključnu saobraćajnicu kroz Trebinje da bi oni se smjestili u Kotrlpater. Taman ćemo da snimimo. I ovdje je hitna. Evo tu svećanje. Jel se može proći? Vidite, sve je blokirano. Čitava glavna ulica. Velikog mi čuda, sva Silesija došla u Trebinje, se ne može proći kroz grad. Ljudi, ovo je nevjerojatno, stvarno nevjerojatno. Valjda da bi se dalo na značaju gostima i delegaciji našoj predsjedniku i premijeru koji dolaze u Trebinje, kao da je, ne znam, došao generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Ovakve mjere obezbeđenja, vjerujte mi, radio sam kao novinar od 2007. i 2014. i svašta sam se nagledao, ali ovakvih mjera obezbeđenja se blokira čitav grad, glavna ulica, mostovi, nigdje se ne može sraći pored opštine, hitna pomoć, vatrogasci, milicija. Valjda je to da se da. Dobro došli i treba reći na kraju da čitav danas su nevjesnije pozvani narodni poslanici, moguće narodni poslanici vlasti, ali ako Klub za pravdu i red ima najviše poslanika u Narodnoj skupštini, Zaga, Đole i ja i plus Nenad Grković, predstavničkom domu, 4 poslanika iz Hercegovine, naravno. Mi nismo pozvani, niti smo dobro došli na bilo kakav sastanak i druženje sa predsjednikom vlade Srbije. Pomislio sam u šali da bi mogli da imam telefonski poziv iz stanice kao nekad dok je bio Tito negdje dolazio, pa da bi ove disidente koji baš nisu mogli bi svašta da kažu ili što naš narod kaže Alanu, onda bi imali telefonski poziv iz stanice milicije da dođu, da se jave i budu u zatvoru, zapravo u stanici dok Tito ne ode s takvog mjesta, skoro pa je tako sad u Trebinju. Dobro došao Vučević, on misli da je ovo stvarno previše ovakve mjere bezbjednosti. Sutra ću vidjeti šta se događalo u Trebinju. Do gledanja. A sile Božije, šta je ovo, ljudi moji? Što bi rekli Crnogorci? Ovo se stvarno nije gledalo u Trebinju. Ovo ika sila. Pratnije i gostima, pogledajte, sve je blokiran, čitava glavna ulica, nigdje se ne može prići još prije dolaska važnije gostiju. A ovo je stvarno čudo Božije šta se događa. Da ovoliko dođe, Boga mi ne bi da su negdje krenuli na neprijateljsku teritoriju, ne bi bile ovakve Trebinje, gdje su naravno svi dobro došli. Čemu ovakve mjere obezbeđenja, to nikako nije jasno.